Nili ke inut reporter matang te pherang ke klembang phu nili tumke kupima ka theklong ahok alam kupima khala sinili tumke rara phan paklang pinangji lasi alang li phan matijong ni phai player ni si ke hanglo bontame hang heaprang nili phan abang so notice nang pale rok ba nili ningduk piklo pipot ma 10 crore la paisa nili kosong se 7 days ang bong pi unko lapen nili rideng non suri sien ta ave Bulutang te 10 crore mate 10 crore kutike patang kanili ko napen lo non kipi jong sinili kutike mate 10 crore latangka ni troxi mate hichi royang bong yang sinili hektik bulutang te nili phan pitong nang hoy ko ne chichini ne pin lo nili men sarno erongpi nili Northeast News Focus News Channel CEO and founder lo kedamtang November inquiry year ni niliphan dong kamukam Karbi Hemtun pialong long rikrehni sar habia mai lapen hema long ria saratum MLA beda singing leng alang li social media long video viral puthak alang li phan matijong ni phai clear ni kang sai ji pura nang hang lo ke hang labangso video mate labangso niliphan news cover wang thapusi niliphan nang chopha pon lo alang litum nang chopha tengpen nili pale dun lo halada la pen alang litum kachun ria tengpen nili tame berta pachetak lo nang litum kado we theglong lo la pen non nang litum phan video clip nang litum phan paklang ekpo la hello nang litum lang ekthang la pen bida singleng lang phan kine palambang kala pulo je kes tanang sigi pilo si nanalang li phan bang kinir lo kalama mang kala ke jong sinem sinir lo lo Temili tum ni ke katherak thek kote nangli people therak thek thidet ke athe nangli ke muni jungjung dali alang to si bang bi dep long ten nil to arona teng sinil to horbong arnam sikami konpon bohle harlong sikami ke konpon niya bangke je tarbia khailong badu phanta un eder nai ko labangso a video puthak legal notice nili phanang palero legal notice la mangkela henlo la sila bangso legal notice long ketok bangke lahan lo mo nalitum la dakta porhi igno la penili tame paklang ponikpo tu sarnong erong pi CEO reporter editor Northeast News Focus lapen reference your defamatory news clip under the headline Northeast News Focus public telecast in the Facebook page of Northeast News Focus portal my claim bidasing ingleng son of let bura ingleng alangi niliphan labangso notice bang nang pale kroklo notice nang pale bangke patumi ni phai koraner ke parni sinili labangso notice chelong lo ako isi bangela long I'm also give you notice to pay a sum of Rs 10 crore rupees 10 crore only to my said claim as damage and loss of reputation and goodwill bosalang ladaketok nahamlo nili ke inut reporter matang te pherang ke klembang phu nili tumke kupima ka theklong ahok alam kupima khala sinili tumke rara phan paklang pinangji lasi nili video lai da kipi putakali bonta longri kreni sar habia mai lapen himalong ria saratum nanga chopha teng alang litum kachuning ria teng pen alang litum kupima kaningje la soteng sinili ke berta pachetak chodlo berta ke pachetak lake alang li phan kapatherak la pukali bonta alang li phan kapachini la palang li phan ke than si nili ke labang so nili mithang news channel along pen kapang dak pa la si alang li phan matijong ni phai player ni si ke hanglo bontame hang heaprang nili phan abang so notice nang pale rok ba nili ningduk piklo pipot ma 10 crore la paisa nili kosong se 7 days ang bong pi unpo lapen nili rideng non suri sien ta ave bulutang te 10 crore mate 10 crore kutike patang kanili ko napen lo non kipi po jong sinili kutike mate 10 crore latangka ni troxi mate hichi royang bong yang sinili thek bulutang te nili phan pitong nang hoy ko ne chichini ne pin lo lasila so puthak pot ningduk pik anlo pima nili thangda chini ne munit nili ke nut pherang ke klembang pucho kuma nang litum jong sinili phanang hang bulutang te nang litum ningkarong alam mo nang litum ningki oy alam mo nang litum kisung alam mo nili ke paklang nang kokji lapen nang litum ningki oy ningkarong lapen kisung alam
kareng me alam pusita nili jongsi nangli tum na chuning ri ateng pen paklang play pulu tangte nili ke pherangke ke claim mate media aron rules and regulation tameni ke aron kharkan mate aron kang di pusi punang kauji la so teng pen nili kupima ahok kupima ke theklong halachi nili padam lo tangte nili phan nonapor la puson legal notice nang pali pen nili phan ke ther la puson warning ningki pi pu bang ke nili koson lo non kamathap jongsi nili kaphere kathirik pen nili kupini chemandet pini cheplangdet pulo tangte kumat la dai chen po la pen la puson jongsi media tum ke claim pherangke tum ke claim ke dam along ke kham khedun la pen ke ther ke hap ke ber dokok pulo tangte nili tum ni prang si ke dingla non si kar biang long ke media pherangke ta nang ke klang ason la pulo tangte ahok alam akam ko song se rar phan pachini thek po kachi dip kachi ber kachi lang rop kachi kham kheyong se ili tuma long dokok pulo tangte nili mathalo ke dam tangar ni state news atum tame bate kaprek news long tame video la pen kaprek ta ke klang dupik bonta nili ke paklang dunde la so joine pen rar atum pinang an social media long media phan ki putot ki pusit kang nek choi ki puchoi dupik lo bonta media tum insam rilo la se MLA ake hai bida singing leng phanta chuning rilo la puson nangli ke claim bang ke nilihin pen ningduk pon lo pima nili ke thang kali di amuni nili me thang jongjung pen le kapahan chalam la puta kali la ke bang habe along rikrehni habe sar la pen hemalong ria sar atum kaning jer alama tengsi nili ladak ningje pon lo nesi la sinili pini ladak labang so chatai long pen karbiang long arat do ana phanta chuning ring tu nili phan labang so legal notice ke nang pali rok lo posi ning vening dap nili pitong cheplang jine pitong chaman jine thangta chiputek the lase nili koson pensi ka chepa jok jima la pen koson pensi labang so alam kang samji ma phan kato betum ta nang cherap du nang jipusi nili chuning ri pon lo pima lapuson jong si nili tum ahok akam claim long le la pen ahok alam jong si ni tum pachetak long le pangdak long le nang li tum phanang share long le pulo tangte il tum karbiang long pherang ke claim ase acha kong vedat po la pen aron vedat po jong si nili tum pherang ke atum phan jong si manpeng nang pipe pherang ke tum phan jong si kelang rop kelang red lapuson du kok pul tangte kiwang jilang arni ge nili tum paklang jason ta paklang hai hedat po pimeme ason ta ni tum pi hai hedat po la pen nili tum aphan madule nang chopha madule nang chuhang seta ningki duk ningki oyalam ning karong alam ta ni tum ka paklang ja phan sungkrung po asi karbiang long arat do an phan ta nili chuning rilo labang so chatai long pen nang li tum nili phanang cherap dun fact tha labang so kisung ke jok ja phan lasi nang li tum labang so legal notice bang nang li tum porhi ek tame nili nang li tum phan paklang pon po jong si 7 days ang bong 10 crore pipe bute nili pitong chaman chine nili long 10 crore paisa ka nili ave la pen kosom si nili pithek po nang li tum mathai tha nang li tum phan chuning ri perfect lo kardo